guys, lagi sama Abu Ani PS apa karya? Lagi sama Abu Ani, lagi duduk di luar menyaksikan angin, udara segar. Mantap kali guys. Mantap kali guys. Yang penting happy. Halo guys. Lagi di Takengon nih. Bareng sendiri. Jomblo. Happy guys. Guys. Oh, di sini dingin kali guys. Angin kencang. Siapkan hatiku. Oh. Halo guys. Saya lagi berada di Takengon nih. Jalan-jalan Kota Sabang. Kayu. Nomor gue tuh. Ada final di belakangnya, ada belakang nih, ada bisa gitu lagi. Itu nomor si sila makan nomor gue pindah. Ada yang mengalah ibu, ada belakang nih, ada alihin juga kiwu. Halo guys, lagi di Lamlo nih guys. Boleh susu bayi guys. Oh, mau di sini lengkap kali guys bahan-bahan. Apa nih, ada Pepsodent lagi. Oh, saya beli Pepsodent guys. Sudah habis sikat gigi guys. Oh, bravo. Halo guys. Oh, mantap kali di sini guys. Oh. Ada pampers lagi. Oh, pampers bayi, ada budak lagi. Ada Citra lagi, bahan-bahan mandi guys. Oh, mantap kali. Yang penting happy guys. Halo guys. Banyak cewek nih. Cewek ada 3 kali.